Lembang taruh tuh kampung bang melemai. Ini. Spill keluarga dulu yang ada di depan. Ya, salah satu Anda. Anda itu ke Pak Ando. Ya. Anda apa? Kita masih di dalam tunggu dulu. Film mudah-mudahan jaringannya ini mendukung di dalam rumah. Cek 1 2 dicoba. Cek 1 2 dicoba. Cek 1 2 dicoba. Cek 1 2 dicoba. Podium mana? Tidak, podium. Mbak nak tetap tanda. Oh iya. Wah. Ini posisi ini. Si pasang bulan lari dulu. Taruh. Silakan. Amin tuh kulitannya tuh kuliah mana? Oh, bentar. Kalau jangan di bulan ini sih berapa terakhir? Indena sangkum itu ampuna sia anak-anak tola diandekan ne. Mana sangkum me?
sama kakak Putra. Kurang 5 menit jam 4. Sama apa? Bungana kukua salama si tamu mali paiman si lupa kaboro lante atu totemo belana nalambi muatunna si duru temai kasipatuan tu mangka diangkaran la jometo marapu si sola temei tomo lalu tondok kumona lante atu totemo la diangkaran te misa sara si tetena te patiras sangkana inde indo nenek tu takamali siapurang kamali ki almarhumah Maria Kadanu kumualan atu yate belana misa sara tula tangkaran yang mutu mengendekan na situlu ada tumangka natanantalang nenek todolota si panglolabaan bisaran atau kapenong bantan kumuala diranduk mo la diangkaran tejona sara pelumpunan batang rabukna inde indo batu nenek yamoto nalan natu totemo belana ya te jomai di sangmakula te indo batu nenek apalan natu totemo lante sarak mengendekan mendadi tanda kumua ia te indo ta membokok mulamai tangata sia yamoto la betontong kibata lan kapatonganan lulangan puang nadolo latangkaran te batang rabukna tumatuan talang may kamara la di paroko inang tumangka di pasaka may kami ta pelaku patunduan tambayang o puang kapenong bangki puang kalusang babanang puang atu tontong kitingara tu kaki mantalulangan lamin tu allo katuangki rampokan mati olomi lante makarento temo umpapayan ni tu kami sarangki kami mintu to marapu lante inan nyate mitandai o puang jonate agan ngayo masola nasang kumua inde indo batu nenek tuki kamali belana mitambay kaborok mulang may tanga-tangaki apa mirakan susito o puang tontongkan umpapayan nito kapatongan angki mati olomi belana menggaronto lan sukaran alukmi kumua inang latuokan ni lamatekan ni inang langkan ni limami yang merete tu mendadi penggaronto sangki o puang
Kumuamoy na dolo mo te tumatuangki lamay tanga-tangaki. Apaya tu kasumpuran tete jona kasalamaran. Tumi pasakara mo kalan kadatuan suluga. Ia mo tatuki papayan naurungan ni opuang. Kiangkaran te jona misa sara lan te makarento temo. Lan saburan na mangendekan. Ia mo mendadi tanda sa abi te opuang kumuang. Ia te indo batu nenek kikamali natampe mo kan lamay telino. Apa kipatongan kumua ia kipenawan na sule mati olomi. Siya din natun na dako opuang. Lami pamalimbangon mintu temi tomate. Larime tujo na kamalak mirami. Nende mo dako malamini umpasitamukan. Iranduan masolanasang kumua. Kamatotoran lami sorongan ni temintu tomarapulan teinan. Ondongan neraka laumparandu kita sarak si tetena te palumpunan batang rabu. Kumua kamu laun tunduikan op. Kamu laun rinding pala te mintu tomarapu. Anda tontong umpapayan kasanginan na. Na te sarak laki angkaran. Salakona lambi atun nala di pasule lako tampara paana. Kumua nama masemi. Siapa tunduang itu tontong lami sorongangkan. O ambek kapenombang kilan suruga. Dan pateme pira-pira keluarga tu tak panama joren na tu totemo. Kisorong mati olomi lan rencana nama solana sangi. Larampo tamate inan. Kamu la unantai opuang. Tendu kami to lako teme mintu saburan nambe. Saburan ninjo sesulu. Kami mintu tu torolan te tondok selante kombongan. Kamu la urinding palakan opuang. Naya te sarak laki tingayo lako. Laki ditontong kusti mana-manan ni kumua. Lan mintu na to opuang. Kipapayang tujona kami sarangki. Ia moto na papakatana. Kamatotoran lujo mekalay mitulami sorongangkan opuang. Ang kitontong bata unting ayo itujona agan kamapak dirangki. O ambek kapenombang kilan suruga. Mitu salah udang ki opuang. Mi tarima kan terampo meng kamoya mati olomi. Belana ya te sarak mangendekan tu kipogok lan te makarento temo. Ki karonto lan sangan napuang mato ambe. Pong Yesu anak muane napuang pena masallo. Amin. Salamat lako kita tontong pemibata susimoto tontong taranuan kumua mamasena puang la untuk biki. Jadi lako tomatuangku tula unendekan nite batang rabuk na tomatuangku tomatuanta lo bangan nilalan sidi male tomakamara untuk suramai. Ya tuampun na tumuan bisa duka kembali dengan tomatuanta. Kami lang putih balik ini.
Bapak, pegang dia dulu. Dia nanti dia kaget. Bentar, aku juga mau ngajin sama temen aku. Anak kamu hindi, oh. Anak mo hindi Bato aja sa atin. Anak mo hindi minta na. Iyo. Masakit ako. Anak mo hindi. Iya, di Parangkulang Kasalanasan. Papagatanan di dalam dapat terpilih. Ya, karena memang papagatanan dari Jepang terpilih. Ada yang sama mama, sama mama kok.
Mana sepupunya nenek yang itu mani-mani, yang mani-mani yang digantung juga dia tadi sarung anak ambil. Iya itu. Pertama yan, demo ka pang sikulan na. Pertama yung ball mesa, tapos mesa. Ano nila ang pole niya. Ang pole niya naman. Sinisan. Adik kakak tidak tahu. Bangun lagi itu. Kasih di Facebook. Kiri tayo sabi ni kiri. Kiri tangan kiri. Tempat beda yang kosong-kosong kan. Tahu sama apa? Bang masih syuting ke. Oke, ya. Yo. Langsung aja telepon teh. Langsung aja telepon. Salah.
Sampai nolak kan ya teh. Sampai nih nanti. Menurutnya itu udah merangkai. Kopi. Kena sudah sih kopi tuh, mendingin kopi. Tarik le. Tabe. Apa yang berlaku ke tarik? Apa? Tidak kedua. Pungkis ya Pak, mau suruh hitam. Pungkis ya? Iya. Pungkis ya? Kopi guys. Oh yo. Kopi dulu, pelas-pelas ya. Masangkan kinuran nih. Wah, kelancar banget deh. Ya perantauan teh Mbak konten dulu nah. Baru-baru Kopi. Baru-baru kira. Nah, palay kan sa baya tuh. Ano di siya ma Yan pala'y nasa pamano. di siya manikisan tuh kay Kopi. Tahe. Tahe. Bentar Rumi ya, setak ke menarik tahan nih cina bocor taruh Rumi ya. Begitu kopinya dong. Bu Guru. Ini kopi dulu. Ngopi dulu guys. Ada yang mau minum teh. Pansang kali mau nuran nih nato ah. Habis guys. Yo. Kawa. Dan pala'y banat. Dia. Dia. Ngopi dulu, ngopi. Itilangan
Saya piringnya nanti. Mana kopi? Wah, nama pasien-pasien kita dulu. Udah kok, Pak? Ya, mati pakai. Oke, baik pemirsa, kita mau ngopi-ngopi dulu ini. Beres jam itu udah kau pernah dilanjutkan. Bagaimana nih Kucang? Perkaya di Pukau tuh. Selamat sore. Ano malawara di orelem bat mo apa tuh? Nama apa nama di Yari tu kopi, mai porelem bat, tadiru. Nabuat lah di tampil Sorot di dolo na. Saya lah diru ini tau. Pebos sa to ngandolo nang ban ko ke ay. Pirannya tulah. Mereka kau nih Kucang bocor dulu itu. Di rumah ya? Bang. Kedua rumah langi. Ako ni. Ano kamu bagian nano lan itu bagian so. Wah, tambah yom kipling. Sampai dulu kemana lah so we? Berkat teh. Mereka. Oke baik. Bade. Tabe guru. Anu tae? May neto yung poso. So ano kopi matili siya? Di pa kopi ni. Demo kopi na yan. Kopi, may kita. Kopi eh. May depa kisasa. Yo. Pero na nagkan. Iya. Parah lu tuh. Oke pemirsa, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Terima kasih yang sudah menonton.